ya gwa ya kon dial ner gon dial de konten ya man ya mande lar la kon china bedwal ko lat ko tok ko kut kana ko jiram mitike status mi dire society ko ba ju ko ne ti tiane ko china luk china bedwal geje ko ejen lat ke no mo gor ko bana dwai dwal ko ngai riun wor tungwan kon chanaro ngi ke culture mi chalo mi dung we ke liu cho kap widu appel gwa bolo pelten no mo jente gete kon no wal no dung we mi lo ne dia la ja pinga pin changwe jete mi jeng mo la gor ke about to ngangu modam ne shi jin kano ntam shi na dwal ko riun en wan cha toglat wene be mi shu la de tok banaro yor ba ji kut ba ila roin tungwan shi na dwal aran chwa go ino bebet ko bu ku ko gar mo tot ke bu ku ram dit ke ba ju ko ram tot ke ba ko ram dila go ino bi yobet kay jenu society ga dan no ko ndam chang mun nyun lai chwa we ba chwa mi dit chang me tek tek ko chang jen ngai di ga me pyro lat ka Ethiopia me tek tek alo ko ID mi temene je ko kunu kwan ge je gor no dwor ge je anything ana mo ko ade chile pale je ID bi jien mi chang longo du me la pal ge ben bo palo ko du muda am dit ge jam nyong meni ne ko ne rar kon dial jen jal gana digital ID kan wo dial rar ga dial christian la kan wo lo ko kan dial tur bi lo kot bu chang longo bo pal bu lu chang yos ga ne je ka security kan wa bi ka service ne ba ka jaga easy ke je tele reason mu do jen siam di do no den de te lo de lar yen ngani dial ten chiriak ten china jogo no mo chagwa jen la lat ga ni di do no yen belan le den di dong de ran charatu kabiran ka very important issue mi shikano ko non digital ID mo runu nyama de dala de yam e bi changa census kana data ndo ko ken ngundi al baga kan tama jeli ngene ne diro bar ni re rob ti ci to ci jen which is a wrong information ala kon lamna common sense lamna jela yoze chwana rely long ka bong na to gorga ku kon tele me baling yedin ci ko do kamran jin ngedu kana bogo cha goraran ngu ci ko do kamu mo directly men baka natural power nga aboku ngedu lam ro tiye ko wadu ke jin mu ludu ko du ludu je ludu gur ci jiran ludu guru mon mane mi ci rano ben ci radio ni bi jow ci guru wona ka gwe ci gur lat ga mo diran jo gwara belli mi te mu gora belada mi jiram lut gur chay dew jogo te ko guru mi ci gad nak te ko ngi je guru ci criminal te ko guru mi ci jogo ballu njokko mi ci kor mi shaytan mi agwa mi ci je ter be ji ben nak de wor no mo ci gwara belara ne ci gwara delat ko kon gade kon dial mu goro broy ke ba ben ka te to di galat therefore ID mo kaneje tele mi yara keye ceji woy ko kudu ceji woy ko ngadu yen chay juk atang gwar re bible ko point du a jen temple ko point du jen redu jela chien ko do which is ram la roje mo madake je ko redu a jen chien ko ka chalat bo ka bible ona ne ci kodran chak ne ke chede jin chat ko ngu ci ngu chiro tejo jin chat ko di how la kon lena le la charne rand wor le gwej tam riu du ne yene dia gwej ko ne right ni e dongo te ke AI mi use ne ye ko ngunu to kon to yos ko tele mo do o ci ne logo baka ngeda kun pin ko religion e jeno kun ngedu pin bula ne widu koro yo mi ci toka bi ngedu ku loy widu bu ku lo dielo to ko ken o chaka refuse tele mo do ya mo ko ben ga point jene
chala de wagad ramatedi ke da to go da te point mi dit muti chiangat ko motoride ya goro je ban gad bane define o gad nga karam di ramatedi ajen gwadan bana tok jekten ko ngwa kya belat gna ka bang ba goro ba galat krisen ba ko pin ko ngina na rodien te mi ci batu yo ba yi correct bo bi kan siena tam I'm learning a lot ka ne la comment apart from it la ko nkan te ga tun wanti jega it is education by itself gad ramatedi ka tan ngai kono gad ka scientifical point of view ki en tan cha document ta mele kon gad ram kan ni cheng dab go de wona ko run wal baro area range mo mititin wa jingat bar ka culture an kon wor midan riwne ne to ngwan gara gerran run wal ngwan mi to run wal ngware in wora ci jin wuru bumbum wa ci jin ci te control of your emotion bay gar yade la run wal baron run wal badang ngomo mi chay yu garborun bu garbo bi gëni yu control ko mi jini wi tar maj tar dar mor la wi ñurten tuiru ko gar la poji buro rud bi yi ñurin tar ni kayde ndan ñu na tan te ko bi ñu tar gol ke wunu kel jang nak bod jendam bi tok meno run mi ci ralben bom te mi na bo da torgo cang kay bla ci wande bi ti jogbo jini jin wut jen training no mo yom te ram mi chamoy bod bay jay jogo na ngaje na mo bran len ci jien gradually wa ci lu lagat cang morbo ci jibile tuide lagat be tuide la ci jini wut jenta ta ko kono no mo riwnen to wan gara ke kuy mugu kon ben ga ci anga do ramatedi ci ande tedi gad ngay kon gad ci ande jene number 1 gad changa gwat mi shiran de wieten la tuoga be wieten kuji gwat de wieten ka kuji gwat ci de wieten behavior gad kanum kuji gwat de ngarten kuji gwat ci de ngarten behavior gad ka mana lat garam di jene ramdit mi cha gadne no we be ke ke be jogo shina we gwa ka shina we bangbo be tej ba ngu we mi de ramdit te ga bo ba ke ba wang ba puy ko ba mer ko puy ba jogo mer shi kan ko jenta lar ga ramdit ke ba bumbo ba jogo mi cha gwa e jala ramdit no mo ko ba gad kula guide be nyodo shina tene shinda na ro yene ne e jenta gad ramdi de jen sianen no mite mi jia mi chenere society ko mi de society bat bana jogo na me chagwa wanene ko take experience ngaje mi de na bat ko ngaje mi chena de bat jen tigram dit ajiram di de mo bo mala bido ko dole ko ba ji kwat kate mo nang society jek jiram di de mo role chi play ticket diu o changani kan de lero dentene society ke la linga ci yenda ngai je taga followers to wan kade ni want luda mi che do lar la kan na legit ka dien be kan link be kan share kala na goro balad ke reason ko de chen ko goro baga bat bokan idun gura goro baka la do mu go am bo ka bo en kan borre dien ni go bo de chero go long tan dien am learning from them therefore jin public figure mite mi ci to ko public be address jin kula nyu do jin public figure mi jin public figure ji leader ke jin mu budun do abet ka situation mi ko society confused jira moti ke diw kay jentan gurga de kon di alte geje dama jin kut geje mo ko chelari e na ci we nyam garam dit la ra wo ye mi changte mi ci jek loide bo we geka ko chang ni mi dan de we chang jin u changi liunu mor mi ci we la na ga ka ji bay jogi bu gad ku lu peng ke mi ci pakiro long bro mo jang dul bro ga dul bu ñurtan ko ci gor ba mer ku net mer ke very important kan war mi dan cha peg de gwa log ke tan ko cha pele mer wut ka ni mer ci mu dit gwa de no war go widien ken widien je anyok
en ten jong ni ye paler li ran jien lo ko da bad jogo ni ye nga ye to gane lo ko da me jien chi gwa pal karwade number 1 jagwad mene na rodint e changa ganen o ichete mi che question ka bible chana bible to go je long time ago but I used to go to church many time mata time bo de opal kaneten pal lo ko ti o yin pal ye nga de je mit pal mo ye gwade but o cha je ga public gathering bu gad mor mi ken minen bi wonen bu manu ku lo wonen bi la wot bi atam lo spen ko bolle ko ne la pot ke chicken ci ka lo ngurtin jongo mo nar we jektin anyo boyo bilaw len teneti ngij te deran chara mugwa de o matten mi dong ci tere bible ga kada ray bible ga te ga chuktu go bo ci chuktin ngi na ko na let o na ludro dien ka tin ray bible te ja goro ne te ngi ngong ne te gor bible mi dare ne ton to goro de na go te ci to go to tot lapten te to ba tugutin bro muy ga dor bi men logo bi yor bi pel bi men nago bi no ajen taade cirga social life cirga ma batu kono social ka social life social ngade social media ka Facebook ka YouTube ko ngweji ne men gwa ka ji bi men logo bi bel ajen taade no alaw ngedra ne filter mi ci gwej bi kwarar mi ci no bi la rek that's it chen wi lo ko tiene de kono ti lo ko de men parlo kunni si o riu dene ke christian ingat kana bible 100% ya holy be ni ala ki ko ngai kana te ga mitiga diu tin bat palga ko ngai kana gwad no to public tin bro leng mu gwadu bro leng mi jegdu is up to you bi man no nang bi man logo bi kweng pe ejen ta te kana mo ejen te tin rewde ela lo akod te jien ko nan palga no ko tin gora te job opportunity che create kanal teramed led donc jigiro du titrom roko trom golo tigatin ko chaji moy ka simon melede which is jella lat go bo ko cha gorin kan bay buli cha tuk tak do kum kom be tana the time chi donc should defend ne religion ko they defend many your benefit bo ko tam ko ne de ku religion create society chine atang religion ko many source of income of some people lada shi kuna yi attack ko mu ne members no jago big gen betati yin wanda bu jiaka alawo te koro take a benefit jenen yena montama ya lo kunu tun wan chaka lep me da rana gweje before kana luang na lep kana after se luang lep pot point de me da ne kana luang na lep kana pot point after me se luang lep beeni ga tanjal ge me kana luang na leb gane beeni ga te chari tanjal ge jam ci luang leb ko no mo chara ka o chira ke mishi new project mishi jek ko ndama la ya neni ka karan mi chu e de mishi ko warka la point dollar a gere o jojo chu ka gwad mitiga yo ida ci jeng project bo ke organization mitiga yo to lein tai ti tinu wal bu point road gere agent ade but church ke religion institution supposed to an service nika mi jiram len ko do kada jo jantaye to gu jega jantande tegeji ama change romo ajeno en take a benefit mutitin therefore kon cha gag bi melangi du jem blado donc chay jolka wi man la di to bi lar ko do mo go ci bu kunna ko cha benefit du cha touch namo borun kan followers nuku ten pel ten chero gwa chi tan tim chenen ka nying den tiana ten content ten chudien golpin man chi ka bodien en we rudien ngodin ngedien tege kan ngedien longa nak poy ke je kan be jona ne weram di nyamna tanin kan len ko to kona culture mi very tight on ne chiram di chede malwe ba tiga tinani tine to ni to runde we len you na tana the rora lokot goro no tok te just follow do no ba and to goro je baka nyeke bran lo ni man ngaji stero blo ni je ko mu goji bu ko de do ngi bu wino bram me goro tok be ji len mi dong dia follower do no won brodo gwad ko ru te chi ngade
bine ko biga kwa man do dien ala video man chalenten tem lede chi ko analysis mi chalaten lede la mi cha plan la lede chi wie cha plan ko ranu lede jo ram ngi jo na gomo kana won ngi la ngi je garwade urande tinu gomo ongu chande gular pudu ko la kwa to ne la ngi ken pudu ne rom tetken ram poy wangra lede chi it is planet kana goro botun dip but goro ba nyodun michikano ko kon go baro da dar tok the last advice goro da woka dien kon la yen dien nu waratindit charo bat ala kon tele ngay tele pel mi jine wono ngol ka mutel gay kon ite wachi gorti e ka jine break atan gorga ga char akan chari la yen kala no walda way gor ni char ne ndo kokien di yen ngaji wono ne ni kon di la chaka benung no dor tele mi chaka no ko chen kan do ri ya yang mi dan ken yang ne don tam di yen ngaji te mi chro dur ga ngada to chikan wo go e chi yen ngai ngwan dun bu pele chi gad gor ke chi na lokko bo tele mo do mi chaw no ngol ga akan te walde tege ngote yen ne ro kan wal natural lo wo chiran bu kan ci gat ci loy ci beat ci loy de bidit ga dura ma donga jen ko gala pen go bo guy tor don ko ngaje jen tuk dit ka loy no mo ñurien jaltang nok yoro dun le limu te ko ne tege ye e kan ca kanto li lit ci ko rul ci ko gor ci ko ciolo ko ngodang wala te nongo ko wut mishala mus ka tege tan wala ka ne getit kan ngodo ko kiyeni ci go boy ngana yer tel ko do mu wa ka nongtun e jen tay la tege ye me dane la na wa boy ngi yer yen wa boy yer mi ji pin ba ga go point at pol na wi yer ba tuobu to bier ke ba delo moy ba o kam ba to bla much ejen guyen men wal mi ka do ci go me da la ja de woji bi men tap kelen gu yi ci go be yor ji jol bu ko much ejen wal to cha ko lo le li cha ko modernize ling li ci ko gor go ci ko organize na bu jo ke nyim ko ti ci ko kam ci go jo non kana ke program no me jel ge tele mo dong mi cha won ngol ka religion guyen wa go pastor tele mo dong e kan to cha won no anaw jo baylak jen bu duer ku le jieno ci ta yeru ya bon yer ke je ba ju lak ci duer ceng jekte ci lade te jo gu ku do bi ku lo wora yer to le le te tele gwado mu cha kan nung en gwadul goro ci me la kan char kon culture nuare cha gor ka social anthropology en culture un gorje tena ga let ke je tele mi jidit chara kante wal ci metti wudu shala kulangtat economies ka plus pa ka kana gwar nga jo wona ne mi ci ran jien wi pour ji kaka mi ci wuji ceng be jien be jokte ni ne ten jittiega de bago piet bel jodu na wodi be independent ko kibni liam way ko ci ran bu ben run ba bel gwala ba bu ngwich ngi bono mo ko run jira mo te kel yene ko lang ke yen jitie ka ngom mo mi jok du lu jok ka lwa du che por ke moy ke bel dio je ka rodo tar mo ken yen ben kel ka da binjing ni ji ko ngi je no mo nyudu ni ji o na let long rodu ala o ten chere la lat ke dieno kon de kon abuk dul korgo ngay ngwana bo mi chale indigenous knowledge bo jene te ko kono wal nika mi ci walte la tête ga pign mi ci yang te ga jok wo ko lele no ngunu te kon e kan ga de process po ga go no ci to ka animal science ki veterinary tala ma dong mo bu gwado ba do ne ti ci ko ngonga ken ñam ci kon lañ ke ngi ngwan ci widien malat ci kon dom nit ko dutu ngwan chana ke pel menetik da ne wal ti la kon galet ngai ngwana dan ko me dan men ran mi ja churu mo moje ke kech ba ngat kech ta me jana ko kuing pin lar ke bo mene won bo to ba kwang la tin bu na bu na lo gai kwang ne lil bola de ko bi ko kib nyal ci joko bi chu to mi ci na tin ken indigenous no li ba ka process de kon go non ka ngade ke wi mo no dong de kon modify go de ko kok
de wona me lat je gwamen bat chan ga kuing pingen nin kon dial ngai ngwan dan gel yana kuing ping lip ko ngai ngwan ne nd ko jengu ko la dependent ge jam e jen ku yen ngai ngwan du le dole me ndong te mo dong te ne ko te culture jur mo dong mi cha ko de te mo tele mo dong ta ye da ne yen en we ke je ngwan jen lo mo den ta ne ten mi ci ran dor ne ran la ja la ran ci adwa le te ga mi ci gwar dong te me ngai ke tele do goro isha lara goro isha dor wuje jong wada ke loko bo cha dor cha wuj bo rebene thank you